sudah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Elias Channel. Oke, hari ini saya sedang berada di lokasi off air Delvia Malida di Desa Patang Panua, Kecamatan Madoriwawa, Kabupaten Sok. Sakit tamak guys. Makencang ondrongnya. Nah, oke. Nah, seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah tempat off air Delvia Malida. Yang penasaran sama videonya itu, buruan ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya juga sedang ditemani oleh Chef Pilida sama dengan juga Akbar Dolomane. Oke, guys. Lofi Cici Baja. Saya sedang bulan lalu. Iya, kalinya roh satu tuh. Pada bersih lah. Kita. Tapi rasa ilegal tuh kok. Ilegal bisa jadi Anda gimana video ke? Oke, nah seperti inilah lokasi off air Delvia Malida. Melihat lebih dekat. Oh ada.
أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوا قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون Terima kasih yang masih setia menonton di channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, untuk mendapatkan info-info terbaru seputar AFC Yaman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.